Рождение ребенка в Карачае наряду с созданием новой семьи отмечалось очень широко и было сопряжено с большим количеством обрядов. Так известен обряд макания в мед, аягын балга салу. Этот обряд проводили, если после нескольких девочек в семье рождался долгожданный сын. Сосуд с медом, в который окунали ногу ребенка, проносили по кругу среди приглашенных, и каждый из присутствующих пальцем пробовал этот мед, чтобы обеспечить младенцу сладкую жизнь. Необходимо отметить, что окунали ногу не сына, а дочки, которая была рождена до него. В карачаевской семье придерживались и чтили адаты, и особенно намыс, и молодая мамочка, как бы ей ни хотелось, не могла участвовать в обряде и украдкой смотрела за происходящим. O tuğanında yaşçık tuğsa salınadı. Ma boldu çıkmızımdan Muhammadçık tuğanda anıbla ayakçığın balga salayıq endi biz ana. Hayda balam, kelçi. Barçığız kızlar alıp keligiz, kumganda tazda alıp keligiz. Sürtürge cancavlıkta alıp keligiz. Ayağın balga salayıq kızıma. Hayda kızcığım, kelçi koynuma. Kelçi balacık, gel. Dur kızım. Dur kızcığım, gel. Balacığım, dur. Baldan tatlı balacığım. Baldan tatlı balacığım. Hayda yapçığın cuvayıp da. Emallah. Büyücü suçuk. Akıtıncık, akıtıncık. Akıtıncık. Koy bir kesekçik. Boldu boldu kızım. Hayda göster tüyüge yapçıkını. Ne boldu Ayşe? Allah yakında tepsi çıkınca ablayı getirsin ki. Oy baldan tatlı bolsun yaşağın seni. Nasipli kızcık boğun. Ma bizge kelgen nasibini savlay Karaçay milletke de versin Allah. Senin zindan bizge Muhammadçıkını vergen Allah'a. Kurban bolayım. Hayda kelçe yapçını. Salayıp balga. Ma. Oy baldan tatlı balacığım. Baldan tatlı balacığım. Hayda. Hayda bir körçünüz barımızda. Hırcalı açığız. Kızlar. Allah nasiplığa ten etsin. Nasipli balacık Allah etsin. Da endi Mölakhan. Allah yüğünü arabasını kumaştan ayırmasın. Endi uzaymayın Muhammed'ni va. Koz büyük takmaya kutulanmazdır. Oy Allah razı olsun. Allah hayırsa şeyleri biz Allah kumaştan ayırmasın. Yüğünü de milletimizin de. Oy amin Allah bir geley bir geley.